Mwiriwe neza. Kanongere mbasuhuze rero, ariko ngaruke cyane cyane ku mpamvu itumye nkora iyi rikodi. Ikintu cya mbere gitumye nkora iyi rikodi ni ukugira ngo mbashe gusobanura neza impamvu nshaka gushyiraho cyangwa se natekereje kuba nakora ino truthful TFM Crypto Unity, ino koperative. Ikigamije cya mbere na mbere ni ukugira ngo habeho ubufatanye no kuzamurana cyangwa se ubufatanye mu mbaraga zose. Kuvuga ngo icya mbere ni ukugira ngo habeho intangiriro y'igishoro cy'igihumbi cy'idolari, kugira ngo habasheho kuba haboneka trade nziza mu isoko, ndetse n'inyungu zibashe kuba zaboneka cyane cyane ku banyamuryango 10 ba mbere, kuko inuza igishoro ni buri wese aba agomba gutanga amadolari 100. Rero abantu 10 ba mbere nibo bagomba kuba bujuje icyo gihumbi cy'idolari. Impamvu igihumbi cy'idolari cyo cyiza, ndabihuza na experience mazemo iminsi ndeba ko usanga ku muntu ufite nk'amadolari 100, ko njye nkoresha ino Solana kenshi mu gutiridinga, nkoresha ino Solana muri future trading. Usanga rero tuvuge nk'umuntu uri gukoresha amadolari 100, kugira ngo yunguke cyane bimusaba gukoresha leverage ndende. Bimusaba gukoresha leverage ndende. Namwe ndagira ngo nganire na AI mbereke wenda kuri ibiciro biri hahangaha, mbereke katuvuge wenda AI ngiye kwibaza ati ku muntu winjiriye ku madolari 202 n'ibice 35, ese liquidation ye yaba iyihe mu gihe yakoresha leverage ya 50? Mu gihe capital ari umuntu ufite amadolari 100, leverage ya 5, entry price ubwo ni igiciro yinjiriyeho ni amadolari 201 n'ibice 35. Ngira ngo muri kubibona. Ese leverage ya 50, sorry, leverage ya 50. Ese liquidation yaba iyihe? Mbibutse ko impamvu dukoresheje ino leverage ya 50 kugira ngo uyu muntu yunguke vuba. Ko udakoresheje leverage ndende ku gishoro gitoya ntabwo wabasha no kubona inyungu ku munsi. Rero ndagira ngo nze kubihuza. Ese nk'abantu noneho umuntu watangije nk'umuntu, reka noneho ano munsi mbikorera rimwe, noneho bihuze n'umuntu na TFM Crypto Unity ikoresha 5 leverage, capital ni 1000, noneho semu enterprise ni ukuvuga ngo ku giciro kimwe. Utubwire yego, irahita bitwereka byose. Ndagira ngo rero ibi byose, uru rugero rutoya rwonyine rwo rubasha kuba n'intangiriro y'ikiganiro. Yego, reka dukore ibisobanuro bya liquidation step by step. Ni ukuvuga ngo intambwe ku yindi dukoresheje imibare na leverage. Tubikora umubare ku wundi kugira ngo nta kosa ribeho. Case ya mbere, capital ni 100, ni ukuvuga ngo igishoro ni amadolari 100, leverage 50, entry price aho twinjiriye ni aha rongo, ubwo twavuze twebwe kuzamuka. Formule y'ingenzi kumenya liquidation muri trading ya future, Binance cyangwa se n'ahandi. Liquidation ni uko bigenda, ariko twebwe turashaka kureba iki?
yego, kuvuga ngo liquidation murabona ko ari 197 n'ibice bingahe, bitatu, ni hafi cyane. Nuza aha ngaha muri Satoshi ugashyira mu minuza urabona neza byibura nta nubwo irakagera kugera aha ngaha iraba yarangije kugira, ko bakubwiye ngo ni 197, dore ni mu byaha, ikimanukaho gakeya ikagera mu byaha 97, dore reka turebe ni mu byaha ngaha 98, 98 ngaha 97, dore mu byaha ngaha. Ni ukuvuga ngo nimanuka ikagera mu byaha ngaha, hano aha ngaha ureba hano aha ngaha 97, katurebe ibice baduhaye, uraba uhombye amafaranga yawe yose 197 n'ibice bingahe, ku muntu wakoresheje ni 197 n'ibice 32. Kubibona ni hariya hafi, dore naha kuvuga ngo uba uri muri risike ndende cyane. Aha ngaha ni 197 n'ibice 7, kuvuga ngo 197 n'ibice bingahe, dore ni mu byaha ngabo warangije guhomba. So rero katurebe noneho ku muntu ukoresheje $1000 kuri village ya gatanu, noneho case ya kabiri ya TFIM Crypto Unity Capital ni iyi, yego, village ya gatanu, long, noneho ubwo ngubwo liquidation price ni 161. Noneho katurebe liquidation, kuvuga ngo liquidation yacu byibura turayibarira no mu munsi kugira ngo tujye mu cyangwa se mu masaha 28 kugira ngo tubone 161. Ni ukuvuga ngo ni 161 mu masaha 28 ntabwo turi kuyibona, kiriko ko ntabwo muri kubibona, aho tubona ni 165. Kirimo murabona ko ikigereranyo cyo guhomba amafaranga kiba gitandukanye cyane, dore usanga 161, dore iri mu byaha ngaha gutya, dore ngiyi ahiri mu gihe cy'amasaha 28. Biba bigoye cyane, ari nayo mpamvu rero gufatanya kugira ngo umuntu abone igishoro ari ikintu cya mbere cy'ibanze. Noneho katuvuge wenda tuyibaze se zose zungutse byibura movement ya gatanu ya 0.5, ubwo ni ukuvuga ngo ndaje mbibereka hariya muri Satoshi 0.5 byaba bimeze bite. Reka dukore ibisobanuro by'inyungu profit movement ya 0.5. Case ya mbere bibutse yuko zose ziba zinganya inyungu, kubera ko zose ari uwakoresheje igishoro cy'100 kuri leverage ya 50 baba banganya n'uriya wakoze, ruva no gufata 50 ugakuba n'100 ni $5,000 nufata nanone $1000 ugakuba 5 leverage ya 5 urumva birangana. Ariko ikiza cyo kuri ndaza kukibereka, kuvuga ngo urabona aha ngaha leverage profit ni $12, nuza aha ngaha ni $12. Ariko uyu nguyu ku $12 baba bamukase iki, baba bamukase amafaranga $5, ubwo usanga aba afiteho nk'angahe, $7 gutyo. Ariko uyu nguyu bamukataho byibura $2 atageze no muri 2, kubera ko leverage ni ntoya, leverage iba ari ntoya. Igitekerezo nubwo capital na leverage bitandukanye, inyungu kuri investment ntoya niyi irangana n'iyi, yego. Ushobora gukora table ugaragaza profit, none ahubwo tuvuge ngo inama turebe, reka nguhe inama isobanutse kandi ifatika kuri na trading muri rusange. Koresha leverage nziza, leverage nini nka 50 ushobora gutuma winjira mu nyungu nyinshi vuba, ariko risk yo guhomba nayo iriyongera cyane, nicyo bita liquidation. Ikoresha leverage ya 5, capital risk nto, ikaba ihuza neza no gufasha abanyamuryango kumenya crypto na stress nyinshi. Kuvuga ngo twebwe iyi strategy yacu kuvuga ngo uyu muntu wakoresheje leverage ya 50 bari kumubwira ko yahomba byinshi, yahomba vuba. Ariko twebwe ikoresha leverage ya 5 kuri capital nini,
ni risike ntoya cyane, ikaba ihuza neza no gufasha abanyamuryango kumenya crypto na stress nyinshi. Gutangiza capital ya koperative neza igihumbi ni capital nziza yo gutangiza kuko ishobora gukora trade zinyuranye, kwiga, kwinjira, binasohoka no guha abanyamuryango inyungu itajegajega. Gushyira imbere mu murongo w'uburezi training ni ingenzi, abanyamuryango bagomba kumenya gahunda na capital. Yego, kwita kuri movement. No movement ishobora gutanga inyungu, ni ukuvuga ngo movement ntoya ntiwirirwe uvuga ngo irava kuri 200 ngo urashaka ko igera kuri ku 150 oya, ka movement kaze n'ibice 5 byonyine kagahita kagwa amadolari 12, washaka ugakora twinshi ku munsi ariko gatoya kaba gahagije. Ibi bivuze ko koperative izajya ikorera ku nyungu iciriritse ariko idahungabanya igishoro capital. Bikaba byiza ku banyamuryango bashya cyangwa badafite experience nyinshi. Risk management, ntukareke trade imwe igena byose, yashyiraho stop loss. Yego, ibi bizafasha koperative gukura na hato na hato, bizafasha koperative gukura na hato na hato kandi abanyamuryango bakamenya ko inyungu iboneka ariko na hato ryihuse. Yego, gushyira imbere ubufatanye, koperative igomba gushyira imbere gufashanya, kugaragaza inyungu no gusangira ubumenyi. Uburezi, gushyiraho inyungu community. Yego, ngira ngo muri kubona ko iyo tuvuze movement ya 0.5 dore ni nko kuvuga ngo nta nubwo turabirebera aha ngaha. Ni ukuvuga ngo 0.5, ngira ngo muri kubona ko duhera aha ngaha, urabona aho ni 201.34. So rero kugeza aha ngaha urabona 200 na turebe aha ngaha ni 201.34, cyangwa se kadufatira aha ngaha iyi ngiyi iri kuzamukira. Aha ngaha urabona yahereye kuri 259, 201.59, ubwo ni 259 na 61 izamuke 61. Urabona kugeza hariya 0.5 byarangije kugerayo kera. Kuvuga ngo winjiriye akano karongo iriho kano gatoya, kuvuga ngo igiye kugera hariya aho igeze, yes 0.5 biba byarangije kujyaho. Uri kubibona? Kuruta ko rero umuntu yakoresha leverage nini ashaka inyungu na stress ahomba. Oya, icyiza cya koperative ngewe uko nabyumvaga, umuntu azanye amadolari 100 n'undi 100 n'undi 100 n'undi 100 n'undi 100, bagashyiraho igishoro gifatika, bakagabanya bakagabanya leverage. Ariho mibare ngiye kujyamo aha ngaha, ngira ngo murabona ko umuntu watangaga amadolari byibura 1000 yahabwaga 20 bya buri munsi. So ibyo 20 bya buri munsi rero ku bantu 10 bashobora kuba babigabana, buri wese agafata 2. Yego, kandi ngira ngo muri kubona yuko kubera ko igishoro ari kinini umuntu ashobora gukora kenshi, n'inyungu zikaba nyinshi ugasanga ntabwo bikibaye 20. Yego, noneho ngiye icyo navuga, ndaza aha ngaha muri calculatrice, kuvuga ngo niba umuntu ari 20, ko ngiye umuntu ampaye 1000 cy'idolari najya mumenyera 20. Ari naho navuze ngo hari ukuntu umuntu ashobora kuvuga ngo ntashaka guhera ku madolari 100, ashaka guhera ku madolari 1000. We akaza ariko simushyira muri level ya mbere y'abantu batanze 100, ahubwo mushyira muri level y'aba kabiri. Bibutse ko minimum muri koperative yacu, minimum amafaranga make agomba gushorwamo ni amadolari 100, maximum ni amadolari 1000. Abo bantu rero baba batandukanye.